NKORE MEDIA TV webale kutukunda program n'amagara amazina ndi Joana erizoba twakureba omugasho gwo kurya omunekye buli zoba abantu abingi nitukwata tugure minekye nkakahagara kona kanena but you would at least consider eating a banana every day because of these benefits. Eminekye erimu ekirungo kya potassium, ate ekyo kirungo nikikora gye amagara gitu, nikiyamba amagufa, nikiyamba hamwe na mubiri gwitu. Omunekye guri packed with vitamin B6, iwali kukira kuteganisibwa lack of kuba otine vitamins zikumara magara gawe eriyo munekye. Ate omunekye guri packed with vitamin C eyamani iwari kukira kuteganisibwa cough za flu, pneumonia omubana. Always consider kurya omunekye gumwe every day. Omunekye ogu ogwine antioxidants nyingi ezikuyamba amagara gitu ate tuba n'amagara marungi. Omunekye gwine ebirungo ebingi nka amizi. Omunekye gwine fiber ate gwine na antioxidants hamwe na proteins. Iwe ariokwe tokugomoka noyenda kugomoka ryo munekye habwa ekirungo kya protein kigwine. Omunekye gwijwire ekirungo ekindi ekya magnesium. Watine magnesium mu mubiri wakwekwata omunekye ukafuna magnesium eri kumara hamwe na folate eri kwemalirira. Omunekye niguyamba kuimprovinga blood sugar levels. Ari mutayi wanjiwe ari kuteganisibwa shukari ya hansi. Wo murire wa shukari nibakugira nti shukari yawe yangire kutemba ninga shoyi no muriro mwirwaro shukari yeye yangire kutemba mugorere omunekye abase kugira amagara marungi habwa shukari erimu. Omunekye niguyamba kusupportinga digestive system yitu. Iwe atakushoboza je we kwata omunekye ine constipation norya munonga za chapati abikomando buriho kurya kikomando na chapati, making sure ati wataho omunekye gubase kusofteninga ekyenda kyawe ogire amagara marungi. Omunekye niguyambaho nakuluzinga omubiri. Iwe aine omubiri umuhango habwo kugira nti nigusofteninga digestive health yitu oshanga nti tokugumerwa kushohoza noba noshohoza buri kanya ninga buri bwire bwo kuba noyenda kushohozamu hati oshanga nti amagara gawe gabaje ate na nomubiri gwakyendera. Omunekye niguyamba mutima kuba nigukoraje nigupumpinga blood je ate omunekye gwitogu gurimu ebirungo ebya antioxidants ebikuyamba eminekye yitu egi neyamba chronic diseases kuba nezicontrollinga diseases omwe nimwe muri endwara ya diabetes hamwe n'endwara ya pressure, especially type 2 diabetes. Mutayi wanje wabo gene making sure no including omunekye omudate yawe. Ate minekye egi wakero mukashesho kagurya ninga shoka jirya neyamba kwijuza enda oshanga tiwarya junk food nyingi. Noshanga oyigusi akusinga kurya omugati ate guriye kipapura ninga shi erinda zirire mu buto ate ririnke kipapura oshanga warirya tiwiguta ryo munekye guteka mu dati yawe every morning rero obase kugira amagara marungi. Ate omunekye ogu niguyamba bashija kuba mwine amagara marungi. So iwo mushija ari okwe otaguruka omunekye omudate yawe
be part of the banana and let the banana be part of you. Ankole Media niyo liyo noreba program yitu eyamagara nikwe twagihendera tutyo ijuka kutworeka rukudo oli kutusubscribinga okomentinge ate mutayi wanje tugira amagara marungi. Till next time, bye.